kwenzeke ukuthi mina naye Mathando Sjontjane lapha sikhosi inkinga manje ke mina ngishadile. Hawu. Ushadile? Nonkosikazi my sister bowazi ukuthi ushadile? Cha angazi. Bongazi. Azange akutshela. Ngiyaqala ukuyizwa. So baba umfundisi wena umithisa umntwana abantu wazi kahle ukuthi unonkosikazi endlini. Cha akusukuthi awutshelanga. Awumtshelanga angazi. Bona rona retsa sikumishini ungatatazeli stay calm don't machine i3 keys or a 2 piece fake noma thande kitchen empilo ezocosta goke nama oyster. Sisabile kunjani? Ngiyaphila njani bhuti? Ngiyaphila my sister mina igama lami Rich from Rich Nation TV ne. Ngila ngoba ngibhalele ungibizile vele. Yebo yimi ngikubizile. Okay my sister ngiyabona lapha mawubhale email ubhale something about umfundisi man. Uthi umfundisi yenzani sister? Nginibize lana because mina nomfundisi we happen to be in a relationship. Okay. So angazi kuyenzakalani and manje kule relationship le kunomntwana. Sinomntwana and umntwana manje akasamsupport uthulile soloko angibalekela unghostile angazi kuyenzakalani ngomfundisi kahle so that's why nginibhalele lana. Wena ufuna ukuthi siye kumfundisi azosupport umntwana? Anginikeze nama answers engiwadingayo from yena. Okay, so unangaki umntwana my sister? Umntwana manje una 9 months. Una 9 months. So umfundisi since abalekile umntana na 9 months. Since abalekile and uthembisa ukuthi uzoba khona during pregnancy and what but azange ngimbona khona understand kuyenzakala. Okay my sister. Njengoba ukhuluma ngokuthi umfundisi oright olaba bafundisi laba baphuma endleleni. Angazi kodwa ngokumazi kwami ngokusho kwakhe uthi umfundisi oright. Mara izenzo zakhe azikhombisa ukuthi umfundisi oright ne njengoba manje abalekele umntana. Ungidisappointile because benga expecting into sokumfundisi. Ne. Okay my sister. Uyazi lahlala khona umfundisi? Ngiyazi lapha hlala. Ungakhona ukuthi sisuke manje sigibele ibhasi simlande siza ukuthi uthini? Yebo nganikhona. Okay my sister bengizocela ukuthi siye lapha ebhasini ungiphi number kamfundisi siye kuwe yabona angifuni sicoce okuningi sokucoca le phambili because already le ndaba le makunokufundisa iphakathi ngiyazibuza ukuthi like ufundisana umphakathi mawukuthi yena uhluleka ukuleader by example. Yebo. So ngicela ukuthi sithathe lesikhathi siye ebhasini simfonele siza ukuthi ukuphi simlando right ngalokho. Okay akunenkinga. Simlando my sister. My sister. Manje njengoba umfonelile umfundisi uthi siyohlangana naye kuphi? Ngathi uye lo mela phaya ngiyambona. Lo la ibonde? Uyambona ugqoke njengomfundisi vele nje. Umfundisi impela. Mara izenzo zakhe azisho ukuthi umfundisi. Uhlala la? Yilapha hlala. Mara ubukeka njenge-out grade uzenzelani ntis? Khanimeni manje makamera Ekseba fo? Hayi ungathi ekuseyora nithatha Ukraine mpintsha. Makamera manje cima le. Ukraine mpintsha. Cima lento zethu. Uright na baba umfundisi. Ukuba right mara ke makamera njani? Kayisandla mpintsha mkayisana. Hayi ningathatha advantage. Ungasabi baba umfundisi right? Ngisabi uThixo kuphela akekho umuntu omunye engimsaba. Usabi uThixo kuphela. Okay mpintsha. Mfethu mina igama lami Rich from Rich Nation TV ne. Ngila ngoba ngibiziwe la my sister. Ngabe uyamazi usisi? Ukumazi nyamaso. Uyamazi? Uhlangana kanjani? Uye uza nalezi zinto lezakho lezi. Asishuta impilo ka my sister mpintsha ungawari kakhulu yabona. Okay. Baba umfundisi. Alright. Bekunjani esontweni kodwa? Hayi. Yazi shumayela izwi. Kushumayelekile abantu ngoThixo nje kuphela. Mara ukulunga. Nibafundise nokuthi sishiya abantwana senza abantwana sibashiye. Hayi cha ukushiya angeke ngifundise into enjalo nezwi alivumi. Okay mase ngicomtshela my brother ukuthi sizeleni ngoba ngathi akazwisisi ne size ngendaba yomntwana uyakhumbula ngisho ukuthi sinomntwana soloko phela wanyamalala uthi wena uzovela uzosupport umntwana sekazikhulile una 9 months akakwazi awukazi uvele. So ngizele leyo ndaba leyo nje ukuthi kanti kuyenzakalani baba umfundisi? Bafo inkinga nisifundisani nina njengabafundisi? Thina nami ngiphithuba nami ngikhuluma. Thuba ngiyakho. Inkinga naye ke bafo. Sinomntana.
mara angazi ukuthi izelo ingane yami or njani into engiyazi ukuthi ngihambe akhulela from lapho i-update wamshiyelani bomshiyelani from eqale bowazi ukuthi ukhulela umshiyelani lalela umshiyelani kwenzeka ukuthi mina naye Mathando Sitshontshane lapho esikhosi inkinga manje ke mina ngishadile hawu ushadile nonkosikazi my sister bowazi ukuthi ushadile cha angazi bongazi azange akutshela ngiyaqala ukuyizwa so baba umfundisi wena umithisa umntwana abantu wazi kahle ukuthi unonkosikazi endlini cha akusukuthi awutshelanga awumtshelanga angazi lutho ushadile wena uyazibona ke lento lezi manje zabantu abasha manje utho nje wenza impilo ukuthi ibe lula ibe right jikijika umuntu manje soyakhulela makakhulela nakhona akakutsheli nokuthi no boyenzani baba umfundisi angithi wena ushadile umbuzo uthi wena boyenzani kodwa ke impilo ngisho iyazivumela ukuthi ujabule nawe le mazweni masovakashile into ezinjalo baba akukho njalo wena anyeke usijabulisa hayi mina ngizenzi lezo zinto lezo wena futhi uwest cause umfundisi manje sengijatshela ukuthi mina ngumfundisi kwamele phela bheka ne wena uNkulunkulu ukunikile ukuthi uleader by example angithi like moyenza into eziso thina senzani baba umfundisi cha mara ke okay asisuke lapho ke asisuki wena uboyenzani icede ushiya umntwana why umntwana ngimshiya angazi ukuthi uzelwe ingane ngicala ukuzwa manje makafika okay umntana uzelwe ke ukhona umntana uzelwe my sister bonga communicate naye ngigostile ungblockini ukublockeni umblokelani mpinje mawukuthi wena ufuna ukuthi acommunicate nawe why umblocker wena yezwa nami wena mfundisi ukhohlakele wena ukhohlakala kusintoza wena ukhohlakala kusintoza uzenza uclever wena and lo clever bakho buzophela yabona manje lento ozijoyo noThixo akayivumelana lento isho angeke ungazivikeli baba mfundisi angizivikeli mara wena ukhohlakele wena uzenza uclever wena lamazaza lawa uzwa ngathi uclever wena ungayenzi into esompi ntshama okay ungayilingi uyenza into eso especially njengoba umfundisi so ngiyakucela mpintshama ungayenzi into eso ungayenzi ngiyakucela mpintshama ayikho grand idea ngithuna uwazi kahle wena ukuthi lo mntwana lo kwamela akhule anawo ubaba uzosupporta ubani njengoba wena umbalekela pendula phela manje ke awungitshela hayi ukuthi ngiyazikhulumela or ngizenza uclever esusho ukuthi ngizenza uclever mara ke if bebanginforma bangifake banyenze part la yaleyo ngane leyo baba mamela angithi wena uyazi ukuthi umitha ngithi lo muntu lo bowazi so wena why uzikeep distance away from her wazi kahle ukuthi lo muntu lo uzongizalela umntwana umithi like unakekela ubani ngaleso sikhathi 9 months yonke unakekela ubani leyo 9 months wena bokuphi my brother angisho the reason ukuthi ngikhiphe i-distance ngiyakutshela ukuthi kwenzakalani esayitini lempilo yami ushadile thina singeni ndawo for the fact ukuthi wena ukhonile ukuba namandla ukuthi ushiye umfazi wakho endlini uzoganga nomntana abantu wamithisa kwamele ube khona for wena le ukuthi ushadile thina singeni wasifake enkingeni zakho manje uyabaza abafazi banjani bangavuma ukuthi ngihambe ke nginakekele ingane yami wena mfundisi hayi lesonto lakho selivala lesonto lakho manje mangivalela isonto ungazingobuhle imali ngiyenza njani ungazingobuhle lana isonto support kanjani ngengane leyo mayisangicongitshela le 9 months yonke angithi beka support abantu nomntana lo ngiwani sonke lesikhathi umama uyangisiza lapho nalapho la khona akekho umuntu onemali akekho umuntu osebenzayo sizama nje ngalama 350 esiwathola umuntu uhleli la ugcoka amazazi uhleli nomfazi wakhe azi kahle ukuthi unomntwana ngaphandle ungayenzi le nto njalo hayi man ungayenzi bamfu ungathi hayi man ungayenzi ngiyabahlonipha abantu mara mawenza udodi anesihloniphane mpintshama umntwana isiphiwe sibuye kuNkulunkulu right akazi next umntwana mokuthi wena uhlukana nomama wakhe mara yenzela umntwana wakho why manje uzoshuma umshiye futhi angakazala nokuzalwa cela uzositshela ukuthi umfundisi ushumayela izwi likaNkulunkulu ushumayela ini esontweni nawe uceda ukusho ukuthi mina ngishumayela lona lezwi leli eliphi izwi lishumayelayo utshela abantu ukuthi bashiye abantwana bangaba support
angitshela umuntu ukuthi ashiye umntana angamsupport or kanjani ke baba uyangikwatisa my brother uyangikwatisa hayi ngicela ulungisa indlela mawuthi hey uthini my brother mawuthi yini khona into ofuna ukuyenza so ufuna ukungithreatenisha manje ungenela lama camera wakho la kimi angikuthreaten ngiyakubuza ukuthi khona into ofuna ukuyenza na njengomfundisi ayikho into engayenza ngisho mangayenza ngithatha advantage ukuthi ngimfundisi uyangikhinya my brother my sister lenkinga sila kungenxa yakho kuba zange wenze yonke lento oyenzile ngaba sikho la namhlanje kube ugcoke fresh ugrand umuntu angasho ukuthi umfundisi i-out grand kanti ubhizi yenza amanyala mfethu kanti yini kanti ningene yini kanti bafundisi mina ke ngilomfundisi lo cotho right sipethele isonto lakhe yonke into yakhe ayenza ngendlela nadi uyenza ngendlela ungasupport umntana uyenza ngendlela ngisupport ingane kanjani ngazi nokuthi izelo Bowuzowazi kanjani ukuthi izelo ngisakutshela namanje ukuthi aba communicate nami ba communicate kanjani uba blockile awuthiyami ngiyakuhlonipha ngiyakuhlonipha and the more ukhuluma udoti ngiyakhinyeka nami njenge out umfundisi angazi ukuthi ushumayela ini nalesontweni lakho ngiyafisa ukuthi ngivele nje kayiwani lapha esontweni ngizwe ukuthi labantu laba ubafundisana ngoba uyabalahla ushumayela mama udlumnikelo wena sengidlumnikelo mama udlumnikelo kanti namakeso kanjani ngitshela ngengane jikijiki manje sengidluminikelo my sister yamuzwa ngithi okay mina ngifuna ukuzwa from side la ukuthi wena ufuna ukuthi sina iRage Nation TV sikenzeleni my brother asupport umntwana nani futhi enye into ifunayo nale imali lebe nisebenzisa umntana sasesiswini sakho ama clinic ama check up nale 9 months yonke ungayifaka kunankinga yebo ngidinga ukuthi asupport umntwana abe khona throughout and kusho ukuthi ke unkosikazi sekumele azi ukuthi kunomntwana omenzile wena ngaphandle anginandaba ne relationship because angeke ngiqhubeke nomuntu oshadile nomuntu bengithi akanamuntu and then kusho ukuthi ke neimali zami engispendile ama check up ayadura abo doctor bayadura ngizozidinga imali zami and mangazi counter manje It's too much. It's fine. Ama social worker azodila nale ndaba bazonicalculateela yona umfundisi kuzomela abhadalwe izwa ba. Hayi ngiyakuzwa. Ngiyakuzwa ke. Uyasithembisa ukuthi uzomupha yonke lento ayifunayo my sister. Hayi angisana ngenye indlela because ingane yona ekhona neyami so ungazizeli ngama excuse ukuthi bekumele bakuinforme bakutshela ini. Yini ongayazi wena? Ngangazi nokuthi yini ongayazi yiyo lento engazi bowazi mara ukuthi kunengane ezayo ngithi ukwazi nyazi mara ukuthi seze manje ubalekeleni wazi ukuthi khona umuntu ozanga manje ngimele ukuthi ngitshele ukuthi no ingane sekhona iphile be right man mara ke sokusho ukuthi ke sihamba nendaba zama social worker nani okay fit sezoyenzeka ke le ndaba angifuni kuba like ngumfundisi wrong ungenza izinto ngendlela eright ngizoyithatha nje ngihambe ngendlela yezwi ukuthi ingane yami nayo umazi ubaba nesiko lakhe alazi kanjani and ingapheleli ngoyikhuluma nje ngomlomo because mangizobuya la kwesi2 ngizoba ngingasakuncenga impintshami ngithola already so yangikwatisa because uthi uma isisa bekumele eze kuwe wazi kahle ukuthi ummithisile khona umntana ozayo ungayisho kanjalo baba umfundisi ngiyakuhlonipha ngiyakuhlonipha bamfundisi ngiyacela ukuthi uyenze into right ngithola ngizokupha this month kuphela this month Rage Nation TV izomkhava umntwana but from next month umntwana uzosupporta uwe and ngaphinde ngeze my sister akhala athi wena usupport umntwana so cabana baba umfundisi umfundisi but so cabana njalo ke Nciko ngikuzwile Nciko uyasithembisa ngiyathembisa ke manje uqala ngenze wonke yonke into ngohlelo kulungi I wonder ukuthi lapha esontweni lakho nabantwana abayingaka angikuthembi baba angikuthembi shema awuthembisi uyahleka ngiyahleka mina uyahleka uhlekana ijoke la hayi ayikho enye ingane ekhona besides zomfazi ezami umtshele nalomfazi wakho ukuthi umithise ngaphandle amazi lo mntana lo mntana kwamele bamazi nala endlini hayi kuzoba njalo ke my sister ucedile ukukhuluma la ngicedile ngiyabonga my brother siyabonga isikhathi sakho ngabuyela ejardini sicedile nawe
Okay my sister, njengoba sifikile la ubonile ngithi sizamile ukukhuluma nawe ukhulume naye inhliziyo yakhe right ngithi manje. Hayi sengingcono sengithola amaqiniso bengingacabanga ukuthi ngiyowathola bengazi. Bakhohlakela abantu la ngaphandle my sister. Ungambona umuntu agcoka isuit uthi hayi ungcwele angel ubuye ezulwini uzokulimaza umuntu my sister but anyways njengoba ngikhulume nawe my brother ngiyacela my sister ne this month thina sizomkhava umntana right but from next month makangasendanga imali ufone whenever angayenza into right ufone ne so indaba yeni ngizoyithatha ngilahlele kuma social worker ama social worker azocalculate ukuthi ukubhadala kanjani and then impilo yachubeka right ngalokho. Ngiyabonga nge right. Okay kubonga mina my sister ngicomele lapha esayidini ngikhulume nababukeli ngiyeza lapha Mzansi bafethu nisibonele ngifikile la emakasana phakathi inside esibindini sekasi bafethu umfundisi lona ayangazi ukuthi bafethu uzimisele ngani cabanga umuntu wazi kahle ukuthi umithisa umntana abantu expect ukuthi amlandelele amtshela ukuthi umntana uzelwe ngifuna ukuye check up yena njengobaba kwamele acave bafethu kanti banjani la majita niyasihlaza man bafethu Rich Nation TV njengenjalo ningayindaba bafethu ngizobacondisa bonke labafundisi abaphuma endleleni ngiyancanywa bafethu tha